Halor kajing syak toket ke sonam ringkat kilaingut kinong penyap bat uwei ubadai ru usamla jongka layolat kiken hun jongka media ban interview yo ne uwe he pulit habala kili manu badan menta man berat ya kamejap jong raja sakawai na kitlio lai thu ba habala kali ne interrogate yakin ki sangut bat kentup ru yak kasonam ulai thu ba kasonam ru kaladon bentalang ban ralang ya kamejap jong uraja ban berat sakane katlio kacing kili ke baar kali takum ni hatu andala dat penyap ya uraja kasonam rengkat kini kilaingut kinong penyap kilalet lang neem lai thu dong ne upulit pakasonam bat kinong penyap don laingut kilalet rengkat sedu mokodok hakaba arngut na kinong penyap kilasyong hakawai ka skuti bat sakawai ka skuti pat lasyong dakasonam bat uwei na kita kinong penyap habala kelipat sakane ka cingkeli kabalai hatu kasonam bat kini kilaingut kila pediang neem bakidon benta ban penyap uniu he pulit ulaong ba kasonam kala pediang baka adon benta ban penyap badru ban plan nesubut lang kumno ban penyap ya raja habala kelipat phang kasabut ki media kila keli hatu ki pulit kidon neem kasabut kabaklan kini kabas scam ban pensha ba kasonam ringkat kini kisangut kidon benta ban penyap uniu he pulit ulam mencur badulong hoot ki pulit kidon kasabut kabas scam ban pensha ba kini kidon benta habala kelipat sakane kawe kecingkeli hatu kasonam kala penengkam kanotuli ki mobile phone pat kanotuli ki mobile phone layo daki pulit lai thu uniu he pulit bakasonam ringkat uraja kumaya thu daki bayang basem ba kidon sautuli ki mobile phone bat layo tang kawem ka mobile phone naki sa lain teli ka mobile phone pat ki badang sa ampalap hadu menta